Drugi ženski sajam održat će se 28. i 29. maja u Sarajevo City centru pod sloganom Mi znamo šta žene žele. Tim povodom sa mnom u društvu je, možemo zasigurno reći, najpoznatija sajamska menadžerica, ujedno i organizatorica ovog događaja, Maja Kojundžić. Maja, dobar dan, dobro jutro, pardon, i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu i ovako lijepoj najavi. Evo, zaista, ja bih nekako na samom početku da se prisjetimo prvog sajma koji je održan prošle godine. Kakvi su utisci? Da li ste zadovoljni organizacijom? Da li ste zadovoljni brojem odaziva žena? Pa evo, prošla godina je bio prvi ženski sajam i naravno koji svakom organizatoru nije bilo lako napraviti nešto prvi put. Trenutno nisu ni vremena takva da bi bilo lako organizirati sajmove, posebno sajmove ovakvog tipa, ali moram reći da sam ponosna na prošlu godinu. Napravili smo gotovo nemoguće, to je bilo jako lijepo, stvarno na nivou, i bio jako lijepi odaziv dama, preko 10.000 posjetitelja, tako da smo baš zadovoljni. Naravno, vođeni time kako je bilo prošle godine, odlučili smo ove godine unaprijediti lokaciju i omogućiti da što još i veći broj žena zapravo vidi ženski sajam, jer da ima priliku i majke koje imaju djecu, možda ako ih nemaju gdje ostaviti, doći na ženski sajam, tako da smo se preselili na novu adresu, Sarajevo City centar, koji između ostalog ima i dječju igraonicu i sve neke druge sadržaje koji omogućavaju ženi da na jednom mjestu obavi i kupovinu i podruži se na sajmu i tamo nešto vidi, kupi, sazna, da to vrijeme djetetu bude također zabavno, jer kako mi radimo i dječji sajam, nama su djeca uvijek jako važna, i naravno ako povede muža, da i on ima za sebe neki sadržaj, ako ništa da popije kafu na jednoj od terasa, jer evo, nadamo se, danas je lijep sunčan dan, da će nam tako biti onaj sljedeći vikend za 10-ak dana. Da, i zaista da pričekaju par sati na svoje supruge, s obzirom da je zaista obiman sadržaj ovog sajma. Protekle godine organizovane su brojne zanimljive aktivnosti. Šta je to toliko posebno i čarobno u ovom događaju? Pa ono što bi ja možda sad iz ove perspektive, kad imamo iza sebe već jedan sajam, možda rekla, to je to vrijeme za sebe. Kad žene ne moraju nešto nužno kupiti, jer kao mi smo neke shoppingholičarke, mi volimo kupovati. Mislim, može nam se taj pridjev dati, ali realno sve ono što mi za obitelj, za porodicu nabavimo, kupimo, to je i obaveza, jel? Tako da to je neko vrijeme kada ne kupujete, ne znam, hranu ili tako nešto, nego se baš posvetite nekim ženskim stvarima, interesantnim, pa ne znam, neko možda pregledu, pošto mi radimo i sa liječnicima i tako, ili ne znam, neke nove trendove u šminkanju, nove trendove u modi. Ove godine radimo modne revije sa Scuderia Models Đejle Glavović. Biće tu onako baš jedno lijepo društvo, biće tu i frizerski saloni, nove boje za kosu, biće tu fotoepilacija, znači trajno uklanjanje dlačice, što je ženama jako bitno, posebno pred ovo ljetni period. Teško mi je izdvojiti, bit će tu i proizvoda za kućanstvo, poput Violete, koja je naš partner i kojem se ovom prilikom pozivam i zahvaljujem. Znači, bit će tu sve ono što ženu stvarno zanima. Da li je to samo kupovina, da li je to savjet, da li je to upoznavanje s nečim novim. Potrudili smo se da od svega bude pomalo. Mi kao organizatori ne možemo uticati na to ko će se predstaviti na sajmu, ali se svake godine trudimo da animiramo što veći broj firmi da se uključe, jer realno u Bosni i Hercegovini je situacija takva da svi kažu ovdje se ništa ne događa. I onda kad vi radite neki projekt, onda imate situaciju da mi ćemo pričekati da to prođe prvi put, pa dobro, vidjet ćemo sad drugi put kako je to bilo, pa razumijete, ne možete vi raditi. Da, ima tih trenutaka nesigurnosti. Nesigurnosti i moramo zajedno. Mi kao organizator ne možemo napraviti sami sajam. Nama stvarno trebaju partneri, trebaju nam izlagači, da bi mi zajedno mogli napraviti nešto i pokloniti da li damama, da li djeci ili danas sutra možda muškarcima. Da, ali ono što je posebno istaći jeste to da ste nekako sve domaće kompanije okupili na jednom mjestu i da ste dali dodatnu čar ovom događaju. Tim povodom, kako imate međunarodnu saradnju na ovom projektu?
Pa evo i ove godine imamo ponovno jednog inozemnog partnera, to je klinika Angels, koja prvi put dolazi na ženski sajam, tako da smo ponosni da imamo, evo, to je turska kompanija, jedna od najpoznatijih u tom segmentu ljepote i oni rade implantante, znači čak i za žene koje imaju neke probleme, znači koje su prošle postoperativne zahvate i tako. Tako da uvijek imamo nekoga koji je izvana, iako naravno puno je to stranih brendova koji su nam na sajmu, tako da bit će i toga. Da, prema najavi ovog događaja, turska klinika će obezbijediti posebnog gosta, torakalni hirurg koji će vršiti besplatne preglede plućnim bolesnicima. Evo, zainteresovane dame znaju gdje mogu doći i izvršiti besplatan pregled. Da li to važi i za muškarce, da li bi oni možda mogli imati ulaz za ovaj događaj? Pa s obzirom da je ulaz besplatan, ja vjerujem da niko neće nikoga odbiti. Naravno, kad se radi o bolesnicima, svako je dobro došao. Uvijek je interes da se spriječi zapravo nastanak bilo kakvih bolesti i nadam se da ćemo i ovaj put o tome malo i više razgovarati, odnosno sigurno hoćemo. Uvijek srećemo pažnju na to da je važno misliti na sebe prije, a ne kad se već nešto dogodi. Tad je onda već puno teže. Tako da i ove godine ćemo malo razgovarati o tom zdravlju, o tome koliko je važno baviti se fizičkom aktivnošću. Adidas će nam tu, pa Lejla Šebić, pa ne znam, pripremamo to jedno i lijepo i sportsko druženje. Mislim, tu će biti naravno i proizvoda za kućanstvo, KH7 i ne znam, Violeta i tako, da ženama olakšamo. Ako već radimo neki posao, ako smo to preuzele na sebe, ne mora nužno biti naš posao, ali da si ga nekako olakšamo, da nam bude jednostavnije, brže i naravno ako su dobri proizvodi, onda ćemo lakše muškarce nagovoriti da nešto s njima rade, jer znaju da će to onda oni napraviti savršeno i animirati ih u tom dijelu da nam pomogu. Šta je to koji su to ostale aktivnosti koje ste pripremili za ovogodišnji sajam? Ima li nekih dodatnih izmjena u samoj organizaciji ovog događaja u odnosu na proteklu godinu? Pa osim nove lokacije, kao što sam rekla da vjerujemo da smo na taj način unaprijedili, jer mislimo da će biti daleko veći broj i mlađe publike, nema nekih velikih izmjena. Uvijek imaju neke nove stvari koje nismo možda imali prošle godine, ali kao što sam već spomenula, od modnih revija, od šminkanja, od predstavljanja novih proizvoda, od nekih poklona, animirali smo i druge, znači u samom Sarajevo City centru, da i oni u te dane daju dodatne popuste ili neke pogodne kupovine za sve koji tih dana dođu i nešto žele nabaviti, kupiti, pogledati ili nešto prezentirati. Tako da bit će tu stvarno, nećemo vam baš sve ni otkriti, dođite 28. i 29. pa ćete vidjeti što smo sve pripremili. Upravo tako, ono što nas posebno interesuje jeste da li ste pripremili i ove godine nagradni fond. Pa zapravo su naše igre ove godine već u toku. Znači, ja bi pozvala sve vaše dame koje se koriste internetom, imaju možda Instagram ili imaju Facebook profil, da posjete, znači, našu stranicu Ženski sajam BiH i vide šta je trenutno. Imamo jedan lijepi parfem koji se izvlači u ponedjeljak, imamo putovanje za dvije prijateljice koje će biti 25.11. u saradnji sa Sol Azurom. Ne znamo još u koju europsku destinaciju će Sol Azur odvesti dvije prijateljice. Potrebno je da dvije prijateljice naprave jedan selfie, da nam pošalju i na samom sajmu u nedjelju ćemo izvući sretne dobitnice. Tako da cijelo vrijeme naša stranica i Facebook stranica i Instagram ima poklone, ima igre, a i na samom sajmu će to biti moguće, dijelit ćemo vaučere i tako. I evo, Maja, za sami kraj našeg današnjeg, mogu reći, ugodnog razgovora, otkud ideja da se upravo jedan ovakav događaj, prije svega jedinstven događaj, formira ovdje u Bosni i Hercegovini? Pa, kao što znate, manjak je tu događaja općenito za ženu, za dijete, pa mogli bi čak reći i za muškarce. I htjeli smo, nakon što smo napravili taj dječji sajam koji je jako uspješan i ove godine će ponovno biti u 11. mjesecu, već je veliki broj partnera izlagača potvrdio učešće i bit će možda i najbolji do sada. Htjeli smo napraviti nešto za ženu.
malo kad gledate šta se sve događa, odnosno čega sve fali. Željeli smo ženi dati neko to njeno mjesto, jer žena je danas i poslovna žena i majka i domaćica i znači sve uloge, puno uloga igra, a kad je njeno vrijeme. Tako da evo, tim potaknuti smo odlučili da napravimo ženski sajam u Bosni i Hercegovini koji je uobičajen naravno i u regiji i naravno u Europi i dalje, tako da vjerujem da s godinama to će još više dobiti na jednoj snazi i na šarmu, da će to žene prepoznati što već prošle godine jesu, samo da nam još partneri, izlagači svake godine se odazovu i u većem broju ponude nešto u ta 2 dana za te dame, za te svoje kupce, te svoje korisnike usluga, kako bi svi lijepo družili i bilo nam lijepo i zabavno i naravno imali Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine jedan događaj lijepi više. S obzirom na posebnost i jedinstvenost ovog događaja, vjerujem da će on prerasti već u tradiciju. Maja, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Mi se vidimo 28. i 29. u Sarajevo City centru i svakako da ćemo popratiti ovaj događaj. Hvala vama, pozdrav svim gledaocima, a posebno našim ženskom polu. Hvala vam još jednom. O kojoj ličnosti koja je